Wakana kiumia giki ari miaka iri kuma riria mbeu njithi marikire barabara-ini gutetia mwathanire muru na watho wa kigina wa mwaka wa 2024 na makiria ma andu 66 makiurwo ni mioyo yao mirurungano-ini ino. Kwina ikundi irabanga gukiayumiria gutabania mirurungano niguo kuririkana aria mateire mioyo yao. Nuri mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ahoete ikundi ici itikaneyumirie akihithuria kwina mubango wa thirikari gukamagira ngero. Uyu wa muthenya wa kana wa maandamano ma Gen Z thirikari ni bangite maundu matari mega muno gitukano gia gatakati makihuthira Moses Kuria na Kimani Waichung'wa gucaria mikora ya guka kuhura andu gucira indo cia andu nigetha borithi ingirire yuke urage ciana citu na ehure andu. Akiaria na andiki a mohoro, Gachagua augite ni arikitie kwamukira riboti cia mubango wa gutuma nyanake itharikire muingi uria ukeyumiria, mubango uria urarongoriria kaunti imwe cia Mount Kenya. Mikora iyo irabangwo ni Kipchumba Murkomen na ikarugamirwo ni borithi. Mbeca citayari ni ndute milioni 200 cia kuriha mikora yuke yakie mĩaki yananga indo cia andu borithi meroreire. Borithi meritwo matikamorie ta mathaa 3 kana 4 mambe mareke mathukangie indo cia andu mahure andu makie mĩaki mikora icoke hute borithi riu ingirire nigetha yuke yurage andu irathe andu na nyite andu maigirire macira ma maheni. Gachagua gikuruhania minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen, mwandiki mukaru ministry-ini no Raymond Omolo hari gubanga njama ya gugatuma nyanake gicigo-ini kia Mount Kenya akihinyiriria mbeu njithi ugie na ukiririria nginya githurano kinene giukite makarika ndebe-ini na gutua President William Ruto president wa itena rimwe. Wenda kwira andu aitu ona marakarite ni thirikari ino ya William Ruto na maundu mari ereka metikire tu gukiriria mandikithie kura ni magakorwo na kanya mwaka uyu uroka kumuingata githurano-ini gigatiba tondu gatiba ya Kenya ni thondekete ati mundu wothe uthukitie bururi andu a Kenya mena wigiririki na uge wa kumuingata kuma giti-ini. Njuge hatiri bata thuie barabara tukoragwo, hatiri bata andu mahingure nduka ciao cio kana indo ciao cianango, wega ni andu tu maikare micii, mundu wothe ndakaume mucio na ningatinda mucii, andu wothe maikare micii twirorere nigetha tukionekana oragani aya ni magagiconoka matike kuraga ciana citu. Ihinda-ini o riu gikundi kia Linda Mwananchi ni matiritie icera riao kaunti-ini ya Nyamira na Kisii wa gatano kiumia giki niguo kunyitanira na Akenya kuririkana aria makwiriire mirurungano-ini ya mwaka wa 2024 kuria mucemanio uyu gatabanio tariki 3 mweri ukite. We will join other Kenyans of goodwill to stand in solidarity with the victims of the Gen Z protests of 2024 and their families, and in remembrance of those who were killed or are forcefully disappeared. We are alert to potential police and state-sponsored brutality and violence against the victims and their families during the commemoration activities. We reasonably anticipate unlawful arrests during the peaceful commemoration events. Consequently, it will be necessary to remain vigilant and engaged during this period. Mutongoria wa kiama kia PLP Martha Karua akiaria ari kaunti-ini ya Kirinyaga no athiite na mbere kumenereria utongoria wa President William Ruto na njuragano iria ihanikite rungu rwa wathani wake. Riu Karua akiuria President Ruto eyeherie kuma wabici-ini. Eugithagia riu ndanetikira kuga ni atiga maundu acio tondu ndana matiga oragithitie andu makiria 500 aria moragitwe ni borithi kumingira kuma demonstration cia Azimio ciana citu 2024 2025 aria morite na acu ni aria maramenyekana. Ni ndirauga atiriri kirikaniro kiandikite atiriri me meitho mena matu. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mubi Wachege.